Nine cabbage yan. Nine cabbage. Repolyo. Repolyo. Wow, Kapampangan repolyo. Wow! Vegetable. Wow. Anong English candy? Nag-English yan. Vegetable. Kapampangan ni vegetable. Beauties. Gulay. Gulay. Wow. Ay, beauties. King prutas. Orange. King fruits. Prutas. King Kapampangan. Orange. Orange. Wow. Abang yogurt maganito. Ali, yogurt kaya yan. Abang strawberry. Wow, prutas na rin. Wow. Manyaman. Very good. Very good. Ninong very good. Datang ni. Na? Datang. Itatang very good. Pwede Ah, rin. bilang bro. Pwede rin. Po nino. Abay mama, api datang. Apoy mama, apoy tatang. Ay. Oh, very good yan eh. Mix. Ah, pupulit. Apoy apple. Ay, ah, very good Lara. Nino po? Apoy apple normal. Uy, Oh, nino po? Apple. Ninong nga po? Hmm? Nino pa nga po? Nino pa nga pong very good? Ano? Ano, wala na ba sabihin? Ninong Hi, hi. Hay, hay. Nangayan. Ninong, Apo, hi, hi. ninong nga po, hay. Hay. Chicken mo, Dad. Apo, hi, hi. Nino to. Nanong Mr. mo yan, Dad. Nanong kakaka. Pakaka. Oh. Wow. Look at that. It's dog. Woof, 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 woof. woof, woof. Woof, woof. Daddy. Nino naman tang mayarte. Here we go, Daddy. Oh. Yeah. Thank you, Mom. You're welcome. Wow. Oh. Nino may miya ka rin? Ah? Nino may miya? Eh? Nino may miya ka rin? Ininong choice. Ah, galing. Natatanda na ano pa Apoy talaga. Mama. Box? Oh, box beer. Box pala. Nino may miya ka rin vegetables? Mama. Apoy? Apoy tatang. Oh, very good. Kita ka. Basket? Yes po. Oh, basket. Basket. Putang kita mag-shopping galore ka. Oh. Oh, what? Oh. Thank you, Mom. You're welcome. Wow. Wow. Nano ito? Lagyo. Corn mais. Ah, very good. Abong pink. Pong pinggan na yan. O rin, nala rin. Ah? Nala rin ito. Eggplant. Abong tomato. Lalaki Kapampangan. Ah, Naging Kapampangan. nang kapampangan nitong... Baby. Oh. Ay, nano ya? Yaya. Wow. Uy. Nanong gusto kaka. Di? Witang tomato, naging Kapampangan. Ay. Yan, tomato, nano yung kapampangan. Nano Nano yun? Nano yun? Tomato. Huwag, nano yung kapampangan. Kamatis. Galing. Witang metong, itang Itang eggplant. eggplant, nano yun? Nano yan? Eggplant. Payasenas. Wow. Galing. O yan. O yan, nano yan? Broccoli. Wow. O yung broccoli, nano yung kapampangan. Pareha siya mo, di ba? Parsyam. Payasiyaw. Broccoli, ano? Apo. Ali, ito. Nano ito? Tomatong. Ano ito? Ang kulay orange. di ba? Orange na yung orange. Carrot. Naging Kapampangan yung carrots. Parehas lang mo, di ba? Carrots. 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 Carrots, adorang matlo. Carrots. Yung kai, Ito. itam...
Ing broccoli. Broccoli. Ado. Ita. Broccoli. Cabbage. Oh. Ganyan. Green. Green cabbage. Ano yung house kayong green cabbage? Kapampangan. Ning broccoli. Aliwa. Alwa, yung Cabbage. cabbage. Nano yung lagi? Kapampangan. Kapampangan. Re? Re. Ipoyo. Ning broccoli. Oh, itang tametong. Nano yan? Itang red cabbage. Yan. Pareha siya mo. Yan. Nitatala mo. Ganyan. Nitatala mo. Mushroom. Lagi ka Kapampangan ni mushroom. Naning mushroom. Bishop. Ali, itang mushroom na yung Kapampangan. Piao. Wow. Kabu? Kapukati. Nano? Kapukati. Nano? Kabuti. Kaputi. Oh, kabuti. Kaputi. Wow. Kaputi. Oh, kabuti. 1,000 ke ikaputi. Oh, yan. Nino yan? Red cabbage. Redya ka Ang niya? house Redya yan. yan, be? Redya? Ay, Nanya color? purple Oh. cabbage. Purple. Polo. Oh, wow. Pero, in house ken red cabbage. Pero, color na purple. Red. Ito yung Laguna. Red. Wali yan, red. Ne? Purple. Pero, yung Laguna, house the red Ganyan. cabbage. Nano yan? Ganyan. Kaputaki. Kabuti. Kaputi. Wow. Nani yan? Ang lagyo yan? Kaputi. Kabuti. Nani yan? Ang lagyo? Kaputi. Oh, very good. Tebeto. Ini na ano naman ini. Ini na Balo na ano. yan. Ganyan. Ini na yan. Yaya. Pakit me. Larang na ano. Maparas, ne? Maparas. Balik mo. Bakit? Balo mo na anong house da kanina, be. Nanong house da kay Kapampangan kanini. Larang parol. Ale, Ano? larang paloklok. Larang parol lang. Kaya kami larang paloklok. Sus. Kasi, balo ko daddy larang paloklok. Kasi nga, bala mo aaloklok yaw. Larang parol yapin eh. Niya larang parol ah. Kaya baling larang parol. Balo ko larang paloklok. Karang matuwa larang paloklok kada. Kaya bell pepper. Pero, king house king English, green bell pepper. Oh, yummy. Okay, Kapampangan, nanong house? Very tasty. Wow, o nanong house king Kapampangan? Larang? Oh, man. Larang nano? Oh, my. Oh, my, dude. Oh my, oh my, oh my, oh my. Nanong house? Larang? Nanong, oh, my. Ini, larang maparasado. Ay, ali, larang labuyo na. Siling, ne? Larang, nan. Larang maparaso. Ay, tayo. Kasi maparasi yan, larang maparasa house da ken. Kenny, larang Abi Megan. paloklok. Abi Megan, kaya vegetable. Kaya ba yung vegetable? Vegetable yarin yun. O, nano yung lagitang kulay green na bell pepper, keng Kapampangan? Larang? Pasuk. Na? Pasuk. Larang? Pasuk. Yun ang to. Larang? Ate, larang? Paloklok! Oh, yeah, yung bayok-yok ka, no? Ano? Oo. Larang. Nanong kay ko. Namit. Kayong Larang paloklok din. piko. Nanong pika naman. Pikachu. Balo ko sabihan mo. Balo ko sabihan mo eh. Arte mo ah. Pika. Pika. Pikachu. Pikachu. Balo ko sabihan mo ako eh. Apoy Super Mario. Oh, Super Mario. Ang popay paka. Kangkang. Ampoy, pakits. Oh, bakit ka, no? Ano lang ang panyabya mo eh. Oh, sige na, bye-bye ka na. Iya. Na? Ini, bye-bye. Alin mo bye-bye, pamanjari. Ang kapayari, ayari. Wala ko yari na ko. O yan, nino yan? Howdy. Oh. Hardy. Peppa Pig ko. Kaya pakir kang arte-arte ah. Kaya. Wala ko yung Peppa Kaya ka. One. Okay mga kapakners, bye-bye. Ay, may bye-bye. Ay, Alipayari Ay, mami. payari. Bye-bye. O sige.
Na ano pang vlog mo? Yuck, yuck, yuck. Paano na? Naklak yan? Okay. Sige, paano mo? Yum, 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 yum. Buri na eh. yummy. Balami bread with the vegetable. Oh, yummy. 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 Yes, it's I know you yummy, like it yummy. vegetable. Mga patak, mga pa... Corn mais. Corn mais. Corn mais. Same time corn mais. Matin, laga tayo bukas. Sinalita mo, bukas magluto tamong swam mais. From mais. Oh, yummy. I know. That's very big. Good job. Ninong, good job. Mama, apo norma, Ampong? apong tata, Ampong? apo Pierre, Oh, galing. apo Nino? Nino? Aching! Ampo yaching! aching, Ampo yaching! Ampo nino? aching Pierre. Aching bebe. O yaching brel-brel, ligpit mo na yan at brel-brel. Ha? Ligpit mo na yan. Ay, mga nyo. Amo niya, sige mga ka. Okay, bye mga kapakners! Paparay may magbayad din na eh. Bala mo naman na bring tuturo. Sige, Makaba ni oh. wala sabihan mo. Oh, see you on our next vlog. May payara. Di ba? Di ba Genevieve mag-bye-bye yan po kay banta oh. Next video ano kanto. Oh. Apoy Mickey Mouse. Wow. Oh. See you on our next vlog.